Plesanje je poput stvaranja skulpture koja je vidljiva samo na trenutak. Ne znam plesat. Mogu se opustiti tek kad popijem 7 piva i 3 rakije. Čitao sam citate o plesanju. Nije ovo bio klasičan turistički put u Beograd. Kalemegdanu, Skadarli, Splavovima nismo ni prismrdili. Bio je to put iz Osijeka do Beograda prevaljen zbog Marije Milačević. A kad su baterije mog slabog fotoaparata čule da je Marija šesterostruka prvakinja Srbije u standardnim i latinoameričkim plesovima, same su se napunile. Priznajem, o plesu ne znam ama baš ništa. O tome kako se pleše u Srbiji znam još manje. Ali biti državni prvak u bilo čemu, bilo gdje, zavređuje pozornost i divljenje. Kako sam došao do nje? Bilo je to po principu moj prijatelj zna prijatelja koji zna njegovog prijatelja. Kad budem bogata, sa svojim novcem koji sam zaradila teško i napornim radom, uložit ću svoju porodicu, želim gomilu dece. Moja deca, ako ih bude 3, 4, 5, 6, svi će morati da budu plesno obrazovani. Kada budem rodila prvo dete, čula sam da će da boli i da je osjećaj kao da umirem. Ovo je priča koju vrlo rado pričam, ovo je priča o Boži zvanom pub. Slušali smo Balaševića dok smo prolazili Vojvodinom, a ovo što upravo gledaš, priča je o Mariji, poprilično simpatičnoj curi koja pozitivnom energijom osvaja na prvu. I ne kažem to samo zato što se tako kaže, to je za ozbiljno. Rijetki su ljudi koji te ne poznaju, ali će ti svejedno pripremiti poklon u obliku perzijskog magnetića za frižider i u kugli zatočene deve. Plesati je počela sa 7 godina, a danas, 20 godina kasnije, ne pomišlja odustati od svog pasodoble pogleda na život. Muškarce pažljive, duhovite, organizovane, sposobne i da su što manje lenje. Lokalci i ljudi koji žive jako dugo u Emiratima navikli su već na temperaturu i vlažnost vazduha. Za nas koji smo tamo već godinu, 2, to je stvarno veliki šok. Kao kada otvorite rernu i onaj vreo vazduh vas piči u roku 2 sekunde i vi ste u fazonu odmah da zatvorite. Ova lako okretna djevojka ima i putovnicu i pasoš, no nijedno niti drugo nije joj bitno. Svoju sreću i onako je pronašla u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Onako usput završila je studij geografije, možda ju je baš proučavanje zemljovida uputilo na Perzijski zaljev u kojem je danas smještena. Ona voli red i pravila, pije mala piva, a plaća isključivo gotovinom, tako joj je lakše. U Dubaju radi 6 dana u tjednu od 13 do 22. Drži satove plesa premorenoj dubajskoj gospodi nakon njihova posla. Ima 40 učenika koji je promatraju s poštovanjem. To nisu samo časovi plesa, to je puno više od toga. Ja kao instruktor tamo dajem mnogo više pažnju, energiju. Moram da znam datume rođendana mojih studenata, šta rade, čime se bave, koliko dece imaju, kada idu na godišnji odmor, šta vole, koja im je omiljena pesma, koji ples ne vole, kada su umorni da znam tačno šta treba da kažem, kada su srećni, kako da budem srećena sa njima. Tako da u celom to poslu najmanje ima plesa, više je psihologija. Nedovoljno zadovoljna situacijom u Srbiji, u Dubai je otišla prije godinu dana. Dugo je i teško razmišljala, a onda prelomila. U prevladavanju početnog kulturološkog šoka pomogla je to što se zaljubila. Međutim, tu filmsku Casablanca priču ipak ne smijem dijeliti. Šteta. Zbog ljubavi se ovoga ljeta u Beogradu zadržala samo 4 dana. Međutim, sasvim dovoljno da bude provučena kroz ciglene uši. Čini se da joj se srce smiri tek kad se približi vrućem arapskom pijesku. Srce joj je bilo mirno i dok se pozdravljala sa svojim prijateljima iz Slavonije. Ćao, lepo da ste došli, vikala je dok se mrak spuštao na Beograd.